Ndayishimiye tumwita kirogorogo. Ni kirogorogo kuko ntagira ijambo. Niyavuze navuga nk'abandi ba perezida mvuga indya. Ndayishimiye mu 1993 yavuye kuri university araduga agenda kwica abanyeshuri bo mu Kibimba ngo nuko ari abatutsi. Hanyuma yinjira mu Kirobere hamwe n'abandi aca agenda ibuta aja kwica abanyeshuri b'ibuta bababwiye ngo nibivangure ngo abahutu uruhande rumwe ngo abatutsi uruhande rumwe baca barabica baranga kwivangura abanyeshuri baca barabica bati sinashizwe aca agenda ibugendana jewe hariyo mama yacitse ku icumu mu 1993 n'abakuru banje batatu bacitse ku icumu n'abakazana babo baciye bica muri iyo kambi abantu 654 abo babishe bari bacitse ku icumu mu 1993. Hanyuma aho rero bari mu Kirobere bagenda Iteza barica abantu bagenda Ibutezi barica abantu baca baje Nyamutenderi barica abasoda bavuye gukina bari mu modoka. Aho ibyo bitiwe mu 1994 agiheza kwica i Burundi yaciye agenda gufasha intera hamwe kwica abatutsi b'i Rwanda gukora ihonyabwoko. Uko rero utangiye ubyumva muri ayo majwi nanjye mbanje kukwereka ku munota wa mbere. Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi yatangiye rwose kuvumirwa ku gahera ashinjwa ivanguramoko ndetse n'ibitekerezo n'ubundi byo kwibasira ubwoko bumwe ntacyo abuziza usibye gusa n'ubundi ngo ubutera hamwe ngo bwaba buri mu maraso y'uyu Evariste Ndayishimiye. Ibi n'ubundi byaje kuba byavugwa n'umwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko ya CNDD-FDD yewe uyu anabarizwa muri iri shyaka rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa ariko avuga yuko ngo yatunguwe umunsi Evariste Ndayishimiye atsinda amatora kuko n'ubundi abarundi ntabwo bari biteguye kuyoborwa n'uyu mugabo ariwe Evariste Ndayishimiye kuko kuva kera n'ubundi azwiho ibintu nk'ibi ngibi by'ivanguramoko ndetse n'ibindi bitekerezo n'ubundi bigamije kwanga abo mu bwoko bumwe bw'abatutsi. Uyu mudepite rero yaje kuba yashinja Evariste Ndayishimiye ko rwose ngo yarayoboye kimwe mu gitero ngo cyahitanye abakobwa muri kaminuza y'u Burundi. Nkaho ibyo bidahagije ngo yabikoze nk'inshuro zirenga 3 akora ibitero nk'ibyo n'ubundi bigamije gukuraho ubwoko bumwe. Evariste Ndayishimiye yashinjwe byinshi dore ko ibi birego n'ubundi bije nyuma yuko akomeje kugaragaza indi mico itandukanye nk'iyo yari asanzwe azwiho dore ko kuva yaza ku butegetsi atari yakongera kuvugwa mu nkuru nk'izo n'ubundi zimushinja ivanguramoko ndetse no kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi mu gihugu cy'u Burundi. Aho magingo yanga rero Evariste Ndayishimiye yamaze kunywana amaraso n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR dore ko ibi n'ubundi bigaragazwa n'igihe Evariste Ndayishimiye yahaga ikaze inyeshyamba za FDLR mu gihugu cye dore ko ibi byabaye igihe inama yabereye i Rwanda yari yahuje abashinzwe ubutasi hagati y'u Rwanda n'abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakemeza umwanzuro w'uko hagomba gushyirwaho ihuriro rigomba kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa FDLR nk'urugendo n'ubundi rwo gushakira amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhagarika ibikorwa by'ubwicanyi ndetse no kugira ngo u Rwanda narwo muri rusange rubeho nta mpungenge rufite dore ko u Rwanda bitewe n'ibikorwa FDLR ikomeje gutegurira ku butaka bwa Kongo yashyizeho
ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru, nta kindi kigamijwe usibye gusa guhangana n'ibyo bitero FDLR ndetse na leta ya Kongo bifuza kugaba ku butaka bw'u Rwanda. Nyuma rero yuko ibyo bivugiwe muri iyo nama yari yabereye i Rwanda ko hagomba gushyirwaho ihuriro rinarimo ingabo z'u Rwanda ryo kurwanya FDLR, amakuru yemeza neza yuko rwose bamwe mu basirikare bakomeye ba FDLR cyangwa se zimwe mu nyeshyamba, bamwe mu bayoboye FDLR bagiye hariya mu gihugu cy'u Burundi kugirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi bakomeye muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko mu rwego rw'ingabo, aho rero FDLR yemerewe ubuhungiro. Kuri ubu ngubu rero hari igice kimwe cy'inyeshyamba za FDLR zikambitse ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, hari abari mu ishyamba rya Kibira, hari n'abandi bari mu bice n'ubundi byegereye i Bujumbura hariya za Uvira wambutse gatoya uriya mugezi na sori kiriya kiyaga cya Tanganyika. So rero Evaristo Ndayishimiye icyo ngicyo nicyo kirego cya mbere ari gushinjwa, dore ko inyeshyamba z'umutwe mu 23 nyuma yuko zikomeje kumutsinda mu rugamba, ibyo ngibyo rero akabishyira ku gihugu cy'u Rwanda ko aricyo cyateye Kongo ndetse ko cyitegura no gutera igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero byaje kuba byahumira ku mirari igihe Evaristo Ndayishimiye rwose inyeshyamba zigera kuri 6, imitwe y'inyeshyamba igera kuri 6 yahuzaga imbaraga ngo imurwanye. Ibi ngibi nabyo rero yahise abishinja igihugu cy'u Rwanda, ku Rwanda rwose rwifuza kumutera rubinyujije muri izo nyeshyamba, muri iyo mitwe igera kuri 6 ya UPF ndetse n'indi itandukanye, nk'uko nabibabwiye mu nkuru nabakoreye mu minsi ishize. Icyo gihe rero Evaristo Ndayishimiye nyuma y'uko ibyo byose bibayeho yatangiye gukora umukwabu mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bashinja n'ubundi bintu bitandukanye ngo byo kuba ngo Evaristo Ndayishimiye yaba afite umugambi rwose wo kubahungabanya, cyangwa se ibingibi yaba akomeje kubyitwaza abahiga bukware, abashinja kuba bafite uruhare mu mutekano ushobora guhungabanywa w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo kuba rero Evaristo Ndayishimiye yaratangiye gukora umukwabu mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ku butaka bw'igihugu cye cy'u Burundi, ibyo ngibyo n'ubundi bishimangirwa n'amavideo yagiye agaragazwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abarundi nabo bakabishimangira neza yuko rwose abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abanyarwanda batuye mu gihugu cy'u Burundi ko bakomeje gukorwamo umukwabo bakajyanwa muri stade, nta mpamvu ifatika ihari y'ibyo ngibyo. Evaristo Ndayishimiye si ubwa mbere yari akoze ikintu nk'icyo ngicyo. Nyuma rero yuko akoze ibyo ngibyo nibwo uriya mudepite yahise rero nibwo yahise yumvikana n'ubundi muri ya mvugo ashinja ibintu bitandukanye Evaristo Ndayishimiye. Ese ubundi Evaristo Ndayishimiye ni muntu ki? Amateka ye agaragaza iki ku buzima bwe? Reka wenda nawe tuyakomozeho kugira ngo byibuze urusheho kumumenya uwo ari we mu buryo burambuye. Yavutse n'ubundi mu 1968, yahunze muri 1995 ubwicanyi rero bwaberaga kuri kaminuza nkuru y'u Burundi, aho yatangiye kwiga amategeko muri 1993 nibwo yahise ahunga. Yasubukuye rero nyuma agira AO. Kuri ubu ngubu rero Evaristo Ndayishimiye amakuru y'ubuzima bwe yemeza neza yuko ari umukristo rwose w'umurokore umwe mu b'imbere. So rero yari mu ntumwa kandi z'inyeshyamba za CNDD FDD mu biganiro by'amahoro n'ubutegetsi bwa Pierre Buyoya. Nyuma rero yo gushyira intwaro hasi yabaye icyegera cy'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri 2006, aba minisitiri w'umutekano, nyuma aba umujyanama wa perezida mu bya gisirikare. Kuva rero 2016 ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, aho rero mu 2020 yaje kuba yagira amahirwe akomeye cyane aba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi asimbuye Pierre Nkurunziza. Akunda rero imikino n'imyidagaduro n'ubundi, aho rwose yakuriye ishyirahamwe ry'imikino, yakurikiye ishyirahamwe ry'imikino Olympique i Burundi. So rero yayoboye igihugu cy'u Burundi ku nshuro nyuma y'uko perezida Pierre Nkurunziza ari we wabanje kuyobora. Rero yayoboye iki gihugu cy'u Burundi asimbuye perezida Pierre Nkurunziza. So amateka yagaragaza yuko mu by'ukuri uyu musirikare, uyu Evaristo Ndayishimiye yabaye mu ngabo igihe kirekire cyane, aba mu nyeshyamba igihe kirekire cyane. Gusa ariko amakuru akemeza neza yuko mu by'ukuri atakunze kumvikana mu bikorwa
by'urugomo, usibye ibyo bikorwa yigeze kumvikanwaho n'ubundi byo gushaka gutsemba ubwoko bumwe, ariko ibyo ngibyo ngo nyuma y'uko agiye ku butegetsi nta handi yigeze yumvikana muri ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo n'ubundi byo kwibasira abo mu bwoko bumwe, kugeza igihe abereye perezida nibwo rwose yongeye kumvikanwaho gutangira kuvugwaho izo nkuru nk'izo ngizo. Impamvu rero yavugwagaho izo nkuru n'ubundi nta kindi byari bigamije n'ubundi, kuko yari inyeshyamba. Urumva urugomo nirwo rugaragaza inyeshyamba. Ikindi kandi hari impamvu za politiki zimwe na zimwe n'ubundi bamwe mu bo mu ishyaka rya CNDD-FDD bagaragaza nk'urwitwazo rw'ibi byose. So rero Evariste Ndayishimiye ikindi kandi wamumenyaho nuko rwose magingo aya ngaya ibyo gukorana n'inyeshyamba za FDLR byo rwose ari ukuri, ari niyo mpamvu rero bamwe na bamwe mu bo abereye umuyobozi mu babarizwa muri guverinoma bakomeje rwose kumwibasira ku rwego rwo hejuru.